batata na bamama bantwenya bakento pia babakala mbota beno ya kele ntangu beneke kuizaka landa bantangu ya ndinga Kikongo na mabanière télévision. Na kulandakanaka bamambu vwandaka tubuka bifulu nyoso iti bamakesa ya imbi ya inti ya Rwanda mekuza kota na inti ya République démocratique du Congo na nzila ya kizunga ya Congo Central na yau mfumu ya kizunga mbuta dokotolo Gibano Ndungidi tindaka mosi ya bantuke pesaka yani malongi tope conseiller en communication mbuta Dani Bavwidi Kintwadi na bamwangisi nsangu samna kutala bamambu ngo mutindo yakena kudiatila babandela kanandambu ya Mbanza Ngungu bakwendaka pedaka na ndambu ya Gombe Matadi balutaka na nkamba samna kubaka lusakumunu na kisadi ya Nzambi ti batambulaka bifulu mingi lokola na ntimanti nyonso ina samba kwenda tala ba umosi bifulu ba makesi ya imbi kuizaka kotila na yau ba kuizaka solola na fume makesi akedi ya tisaka kimvuke ba makesi bakebukilaka bataillon 24012 yani nde mutuzabikisaka ba eti mambo yango ya kele ya Cheleka ve ya kele ya Luvunu nkango bika kumwangisa nsanga Luvunu peba melomba na nkangu bapesa kundima bao na makesa inti ya beto kena kukengila inti ya beto na ndambu ya Congo Central pena mfumu ya kizunga na mfumu ya inti Felix Antoine Tshisekedi Chilombo betoke mona ba Rwanda ave betoke kuende beto musi na mfine beto na sala betoke mona ba Rwanda vi na manima ya ngonda mosi na ndambu kubanda bakwizaka bandila ba fwemono ya ba ukondwa kusala badokotolo kesalaka na balupitalu ya luyalu kele na kimvuka bakebugdilaka Syndicat National de Médecins na bunkufi Sinamed baunde kwizaka zieta na mbanza matadi samna kumonisa nganzi pekiadi ya bau samu etiba ndombolo ya bau yakena kuwakana ve banzetula ngo salamaka na inti ya mvimba ya République démocratique du Congo pena mbanza ya matadi baunde kwizaka bandila banzetula ya bau na mbalo muka ya 24 Novembre tiba kitaka na ntwala inzo ya bisalu ya kimfumu ya kizunga ya Congo Central bavandaka kitwadi na badokotolo katukaka na bandambu na ndambu ya kizunga ya Congo Central bakwizaka yamba bao na tata mfumu ya kizunga ya Zole ta Grace Maswangi Bilolo na yani nde bakwizaka tambika papiela bao ina ya baso nikaka ba mambo bakena kulomba pe bakwizaka tuba bantsatu ya bao na meso na yandi kubanda bangonda Zole kuluta batata longisi ya bakelasi ya Zulu ya bakebugdilaka ba professeur d'université na ndinga Lumputu kuna na mbanza mfumu Kinshasa baunde kele na nganzi pe bakia kufuema bakena kuzona bao kusala ve samu nyosina bakwiza bongisa mutindu bakia kuiza kazingila mfiuma penkadulu ya bao na yao bakena kutatamana kulandila ba mambo mingi samu eti ba mfumu kuwa bamboka bao pe babongisa nzingulu ya bao kimvuka ya balongisi ya bakelasi ya Zulu na ludi ya tusu ya kuluntu ya kimvuka yango bakwendaka kutana na mfumu ya Zole kedi ya tisaka inzo ya bisalu ya bantubidi ya nkango kuna na mbanza mfumu Kinshasa mbuta Andre Mbata Betukumesu na inzo na ya bisalu bakwizaka bula masolo na mutindo mosi ya kufanakana balongisi ya bakelasi ya Zulu monisaka yani bampasi ya bao pe balombaka na yandi ani sadisa bao samu eti ani tubila bao bansatu ya bao ya wakana pe bapesa mvutu ya kufanakana na ndambu na yani mbuta Andre Mbata yani ndemu tukwizaka siamisa bao pe kusikimisa bao eti anike sala nyonso samu mambu ya bao ya kuiza bongama na manima ya masolo ina bakwizaka bula na yandi na manima ya kubimusua na ntwala bivizibidi tope video tambulaka na ba réseaux sociaux ya Ntsoni inavwandaka monisa eti mbuta vidie Chimanga Chipanda yani vwandaka conseiller spécial ketalaka mambo ya ba question stratégique ya mfumu ya inti Felix Antoine Tshisekedi Chilombo kena kulomba ba investisseur bakwiza na mutindu mosi ya Mbo TV ani vwandaka sala mafia ani kwizaka bika kimfumu na yandi na manima ya kusonika papiela pena manima na yao benofuiza ba eti mbuta vidie Chimanga bakwizaka landila yani na nzila ya loyalu babugdisaka yani kilumbu ya tatu ya sabala ya betokele kuna na parquet près la cour d'appel na Kinshasa Gombe mutini bakebugdilaka yao kuna nde bakwizaka sambisa yani na manima ya kusambuswa mbuta vidie Chimanga Chipanda bakwizaka kanga yani pe batindaka yani na boloko ya makala mekansi na ndambo na yani mbuta vidie Chimanga kena tatamana kutuba eti mambu yango anizaba nani ya uve anitubaka kutu na bilumbu kena kwiza anzonaka vwanda na ntwala ya nkangu samna kusansudila nkangu nyoso bazaba wapi mutindu mambu yango ya kwizaka salamina
beno nyonso landaka beto matondo mingi awa nde betumekwiza manisina bansangu ya beto na ndinga ya Kikongo beno bikana mbote.